ti si mula, mulasta si, veš zakaj si mulasta, ne? Okay. Si imela tihe maše, to brez veze. Malo lažeš, malo si lažniva. Lažniva. Živjo, evo, jaz sem Tjaša Kramarič. In seveda, Laura Beranič. Prosim, subscribajte, koment, share, lajkajte in ja, upam, da bo prav zanimivo. Saj mislim, da Glede na to, da mi dve stojimo na tej strani, za Tjaša. obeja, ne vem. Ne vem, kjera bo začela, čeprav... Ajde, a boš ti začela? Ajde, Kjero hočeš, da zadanem? da probi sredinsko. Aha. The best. Pa še tako bila preglasna, nekako ima to 1, 2, 3, opet 2 zadera. Vse to je, nikakor ne bova to. Čakaj zdaj. Samo to, da se odbije, v bistvu sploh ni. Ok, resnica. Kaj se je zgodilo med vama s Carmen? Ona me bo ubila, ker je rekla, da ne smem nje komentirati v javnosti. Pač v bistvu nič nijama zamere druga do druge, ampak enostavno mi dve kot taki ne klapamo pač več. Ne gre. Mislim, meni se pač ne da kregat, ona ni zna namerati, sem na njo. Šle smo na morje, ugotovile smo, da nismo bili kompatibilne prijateljice, se pa normalno pač tudi slišimo, kar se tiče Polone, pa ni ne zdaj. Zaradi kmetije pa to, ker imamo skupne prijateljice, drugač pa vsaka svoj pa. Drugač ta taktika je bila kar dobra. I'm scared. Zakaj me smo kavne? Ja. Pa to je kaj res. A res, a kaj? Ja. Joj! Nisi mogla zadeti enega, kaj je noter Samo vprašanje. dva sta prazna in če tega ja. Se to, no. Izvod. I'm good. Joj. Aha, čakaj, eni so prazni. Ja. To nisem vedela, vidiš. Ja, jaz tudi ne. To zdaj ti na pogled, ker jaz tudi bom pogledala, pa je res. Pa, a ja, ti si zdaj... Ne! Ne! Ona čakaj, svoje ne. vprašanje. To zdaj ne za velja. te- Na kaj? Ok. Sorry. Oh my god. Prvo zadarem tvoj prosim. Ej, imaš Pa zdaj izziv. samo Izziv. Ne, nimam. Kaj imam? Prok, kolej, Gregorja in mu povej, da si tetovirala njegovo ime. Jaz jokam. Ne. Gregi! Ne bom tega naredila. Gregorče, glej. Gregorče, glej. Samo če se najavi, pa ne rabim tega narediti. Tako si mislila, sem fukena najavi. Dobar dan. Grega, kaj sem te zbudila? Ma ja, nekaj to bolan malo. Res? Ja. No, jaz sem samo ti htela povedati prvo jaza, ne boš od ki druge prvo slišal ali pa kje prebral, ne. Jaz sem naredila eno bedarijo, toti vikend, tako da sem te zato mogla čim prej poklicati. Ja. No, pač zgubila sem eno stavo in sem si vtetovirala Gregor na roko. Res? Ne. Tjaša reče zdravo, Gregor. Čau, Gregor. Ja, to ti ne more iti tolajto. Tako slabo, še nismo prišli tako daleč, no upam, da ne. Veš kaj, snemamo neki tudi resnica ali izziv, pa sem pač to dobila, tako da idi za ti nazaj spat. Naj s tem, da kaj si me hodila, moš to res narediti. Kaj? Oh, the best, Gregor. The best. Idi ti rajši spat. Nema za to. Bo zvedel. Te pol pokličem. No, daj, Ajde. to se mi- Ajde. Čau, hvala. Ja. Da bi čujem njega bolanega. A je bolan? Be good soon. Rdečo, ne? Modro. Fak, v modro bom. Pa kaj je res? Kaj sem jaz dobra, je?
stan snimati. Resnica. S katerim znanim Slovencem bi šla na romantično večerjo? Ajde, bom rekla Jan Plestenjak, ker ima neko tako karizmo. Ker je že poje, ono našo pesem, veš? Ja. Se spomniš? Sam mesto, ne? Ja. Z Janom Plestenjakom pa da zapojete to pesem. Čekaj, za par sem jaz. Ajde. Ne smem kret, mogoče. Zdaj pa, če se spet kom, ne? Nisi. A je vprašanje? Izziv je v bistvu. Aha. Oh god. Ja, tega ne moramo. Ker imamo oboje pete. Kaj moramo? Zaveži si vezalke s soigralko, tako igrajta naprej. Zavezat, ko? Vidi, da vidim. Ja, nimamo vezalk nekaj na pete. Zaveži si vezalke z soigralko. A zavezale se bova. Lahko je, jaz Je to moja- žnuro zavežem s testom. Tu. We are relied for life, you know, like together forever. To je to. To je to. Čekaj, ti si. Samo to zdaj ni fair. Ja, je. Jaz sem vrgla v tvojo Ti si bila in je resnica. bilo za obe. Ja, Ja, dejansko. kako je zdaj to? Jaz Okej. kličem Gregora, govorim bedarije, pa še zvedam se vam stavljam. Pa še konec sem prej trofi. Še zvezat se mora z mano. Ok. Ampak zdaj, če Pa. povlečeš, padeva obe. Ajde. Zdraven. Kamor Zdraven, a veš. Ok. Ajde. odbijajoče. In to v petah. Je to v petah. Zdaj moj dan. Ok. Čakaj, sem jaz, ne? Ja. Čakaj, pet sem. Če spet dojim, kak je izdiv moram. Je! Kaj? Čakaj. Resnica je. Ok. Opiši svojo sotekmovalko s 3 pridevniki. Tebe? Ja. Nočeš tega čuti. Lej, če smo že tukaj, ne? Se gremo. Ok. Stremi pride. Pa zakaj imam jaz samo take Same take. neke? Same To take, ni ne? fair. Same take imaš Si oštre. podkupla tu. Podkupla. No, Ok. Si ziv v mestu. ja. Ti si mula. Mulasta si. Veš, zakaj si mulasta, ne? Ok. Si imela tihe maše tam, ne? Za brez veze. Dobro. Tako da mulasta si oziroma, če to pretvorim, si zamrljiva hitro. Ok. Drugo, da te nekaj te pohvalim, si ambiciozna. Čeprav je težko, ga pohvalim. A smo že na 3, ali? Boš še kaj? Daj. Če to je 2, samo 3 ti pa nisem še povedala, ne? Dobro, daj. Da sem vmes malo to izravnala. Ja, okej. Malo lažeš, malo si lažniva. Lažniva. Ok, sprejmem, ne? Se nekaj dobrega Se kaj sem pa ti ne? povedala. Od mene Ok, rekla, da ne sem To je ambiciozna. najboljše, kaj od mene lahko dobiš, ja. Ma, Nekaj sem hvala, ti lepega Laura. povedala. Si ti, ne? Hvala, Laura. Sprejmem vse. Lažnivka. Ambiciozna lažnivka. Ja. Vsej takim gre Ampak- najboljše v življenju, vidiš. Ne? Ne? Takim Jaz pa se uspeha. ne znam ulagati, da boš srečna se znaš, ker jaz se ne znam, zato vidim v življenju. A imaš resnica, ne? A imaš trenutno simpatijo fanta? Nimam, tam imam pa simpatijo. Simpatijo. Imam, Fair. ampak Ampak? ni vse za javnost. Čekaj, zasnjal si. Tjaša! Ej, jaz sem prav nekaj naštimala. Ja, neki magnet tam ali kaj, pač prav mimo, preko 3 je šel. Ne, ampak je v sredini, a Ja. vidiš, kako je, ne? Ja. In ti... Jaz tega več prav ne morem. A daj, da se. Ne morem. Tjaša! Ajde. Bom še eno šokal. Ja, zelo tak izziv. Ne. Ok, resnica.
šestica. Kill, hug, ride or die, Polona, Tjaša, Carmen. A Ti moraš moram... razvrstiti, ker ga bi pač ubila, koga bi objela, ali ne? Koga bi objela in koga je to tvoj ride or die. Ja, ride or die definitivno Polona. Okay. Zdaj samo se moram odločiti, koga od vas Carmen ubijem, koga pa objavim. Koga bi ubila, koga bi objela? Pač glede na to, kako mi je živce spila par dni nazaj, Okay. čisto se eno kill Carmen, hak Tjaša. Hak Tjaša! Ti boš prej vse, Ja. pa bom pa jaz, ne? Nisem tak ziher, glede na moje spretnosti danes. Vidiš? Pač to je jutranje ure niso moje. Ne, ja. Jaz začnem živeti nekje ob 12, komaj. O ja, okej. In pol sem lahko Nice. bila do 3 zjutraj. Aha, to je kar tak orang, ne? Kao veš, ti je da upanje, da gre ven. Glej, Pa ne? ne reči iz Francije, Francije. ne? Veš, s kje sem jaz Laura, ne? Ok, izziv. 3-krat mečeš z zaprtimi očmi. Mogoče boš 3. kaj več zadela. Ja, saj to sem ti pa nisem prej rekla, da Si bom rekla. metala zaprtimi očmi, evo Eko, zdaj. 3-krat zaprtimi. Ko sem trofla? Ja, si. A je bila zaprte oči? Yes. The best. Ok. Prank kolaj. Mary. Ok. In se pretvarjaj, da si jezna na njo, v oklepaju, da veš, kaj je naredila. Ti moraš kao, vem, kaj si naredila. Budimo Mary, budimo Mary. Ok. Kako bi lahko to zaigrala? Ja nič, samo pač, oj, ko čau. se oglasijo, jo nadere. Jaz to ne znam, veš. Čakaj. Aha, zasedeno. Ja, zdaj bomo počakali. Ajde, počakamo. Kako se te ženska menijo, da vajte nisem? Sam res. Če mene to zanima zdaj, a veš? Vprašajo. Vprašajo, s kom A, res, se a si zmenimo. resna? A ne boš odgovorila? Tukaj je pomembno. Pa drugače bomo vedeti, da smo danes medve tu. A vedeti? Ja, ved, da sem nekem snemanju. Ne ve pa zakaj. Ja, that's French. Zaprti mi, ne? A ja. Dobro, tokrat žal je šlo glih Bez tako. sveče. Ja. Ne, Ni? ne. Kaj s to mizo? Če bi si mogla tak nagnit mizo, pa tak ne. Tjaša. Ne, no, zadnji listek, no. Pa če me zanima, kam imaš Tukaj ni listka, no. Jaz sem, ja. Hvala, da ste gledali, upam, da vam bo zanimivo. Ja, ker meni ni bilo najbolj zanimivo, ne? Mislim, ampak vam bo. Glede na to, da sem jaz, ne bom povedala, v bistvu, kaj jaz govorim, kar neki. Pač jaz vedno začnem kar neki govoriti. Ker nismo vajene v kamero, več gledam. Čau, živijo. Ta video, pogled ta video. Ok, cool. A boš še enkrat? Kaj nas- Odjavo naredila. Tjaša, ne vem, Čau! če ne vem, kaj moram reči. Adijo.